Christmas si kumtin latina mi tampin iman jong ai ta en ai le khichi Christmas si nangin ipiti na man ziam Christmas si mi tampin golnup sane mop cho na zan chum choma amang jong omin lungil ta pathin wa choya thilpha bol na mang jong omin hi adi ta tun khai sei no mu chu he diwa ide u chu Christmas si thilpha bol na ni khoi pulpit chunga ki sian da na pathin tu sei se hu hilawai thilpha ai ma ta practical ki patna na to a thilpha bol na phat khat jong ai mi tampi in tulai adida upa ho in Christmas ding le me hon win buai hon win he chas aning khana ai ma in akang te to ga me ding khamna thei zu to ga me ding sa ekitun ke lung lai jing he chi chu akum tin hatin ki ball in Christmas ya pathin thu ngai phat hi pa le ke sama hi ta chu ki mo a jingka ngai hi ta chu ibon ding ki ta chu me e hon ding ki bola a sai lang khana e ma ading ki kitun da hi ta chu Christmas iman joi kon khat ki iti manam ita le hen za chom choma hi ta chu van hoi van pha ki so aman ding sum sani nading ki hola manding iketo zo ta lo le man lo ding hitia ch Christmas iman joi kon kha ke chu o ki hoi tho sana ki bol thei sana hitia lam chom choma ki mangkiri pathin thu se phat hi Christmas so thilpha bol dan egel tawin ala lam chom choma pathin thu se ho se thilpha bol dan akigel kenin hiloi Christmas iti pharam ta thilpha bol na phari as thilpha bol chi pi ham ita lahin pathin thu se po in mi khat nei lo chaga na ki tho pi ni kho mi khat nei lo chaga gift na ga bol ni kho e chi kho ai achi saphat Christmas hi pathinin achapa changkhat mihim ho that do dinga api mel chi na hi bangin achapa jesu ta san zo sin akipa ja midang gen the ha sa ki tho pi na aman kit pha choi hechi to ki saya thilpha bol na lama min thang pe na tu khanga ki he chu koimadang hello ke yong ka hipon nang jong na hi loi thilpha bol ha pe na ki gyal mai thei chuna ai wa na hi loi hechi chu thilpha bol ha pe na tu lai khanga ki he chu koi ham eta lai Santa Claus te a ki he ama hi amin ta Saint Nicholas te ang ki he hechi Saint Nicholas thilpha bol min thang si hin mi tam pin Christmas ta kisayin Santa Claus von kivana thilpha bol nan amangam tawini hechi ho hin agyal lu thupi pen chu pathinin thilpha abol bu ki pa si a ha sagen the ho chunga pathin phatna vet sa sonwa akipa vet sa na thilpi api si oi hechi thilpha bol na kimang min Santa Claus alawa Santa Claus in aman adam laya thilpha abol zo sila ki ha se pen khat chu in sung ha saten te khat thum ve a ki thopi chona hi he ji thusim chu mi house ta khat iti ham ja mi gen thei ta hong su do pa hen chanu thum ane yin alin pen nu zinei ding hen India te banga ajipa pi ding man anei ta lo zin lungim ta in a omuna hile zan chun ayin sungwa sana tampi sakhaw khanin anaki ko yin hi kuin akoi pi o hi a he bovin hin la angai cha ro he a hung ki koi a hi ding ata san ji un a chanu jiman le kin iza kain amang ta ni ani na nu jinei ding a hung ki tain ama jinei ding jong alungim the kinin angai bangin sana zanin ayin wa sakhaw khanin anaki koi kinin kin iza kai a bol do ke a ke chai ke tawe athum na nu jinei pha hoi ketan echi athum na nu jinei ding hen alungim main alungim ket on hen la in nei pa hen zan i moloven a chang heta na hile pasal khat gu thim chana hongin sakhaw khanin sana hong koi ket ni hejon ain nei pa mi pa chu amani na hile koidang anei poin Bishop Nicholas Santa Claus ta hero ama chani tan hi Bishop Nicholas chu ama hi December 6 343 AD anati kon khanin December 5 yang thi hitin anase even alang pe akhe chu December 6 a hi jing ni edison December 6 Santa Claus nikhotin vanoin amangin hi Tunikho jong hi a hitan nangin nan her khaem ipiti na manem na thilpha bol ni khana manem
lam chom choma midang gel na manem Santa Claus thilpha bolna gel do buma ama nung zop na hin khona manem hin la a thilpha bol hi tuni chanin achal jingin Christmas laya pathin ko ma akipa na phon do na ha sagen the ki thopi na ki bol atam zo ama min akibol jin lai na hi polin a thilpi se thailo helzin pathin thangwai nom han atiza amen hallelujah pathin thilpi a chapa nei zo sin izo khama thilpha i bol jin tuni khon ekitim ni hechi iga se do nom ise lo naw ji pi ham eta len gamtin gela kingai se na alawa gamtin thua gamtin kela gamtin koma Christmas manding hilawai alawa Christmas hi gamtin gamtang to man thading hilaw ilungsa Jesus Christa pensa alawa thilpha bol na amana thupa sei na amana midang tilho na amana midang hudo na amana lagaw mang thai hudo na amana som khat cha ane lo khat ga pi amana alawa le mi khat inei jo wale give moza them song khol dum them jar chom chom inei jong le ga pya ke tho pi a ala wale ep jong le mi khat ke tho pi na chu thilpha hi ja chu aneu pe na mi khat le to la na ana to a naga ke tho pi jong te se khat alal pe na naga amwa na pu ho jong thilpha hi chi ja hi mi khat naga atil khowa ata sum la pain podo jo hi jong la chan mi khat na til khoyong chu thilpha na sata heading a hi chi ja Christmas ki ti ho hi e hon thilpha bol na iman dio ala wale tuni tabang date 6 ki ti ho hi thilpha bol na nikho ala wale Santa Claus ama thi nikho ho gel do na nikho ayong ki mang a hi chi a hi e hon hethiam poma Christmas iman dan ho yong atha ba e gelo hitin zuno mop chon na amang hilowa kingol sa na amang hilowa anup na a det alin le ani kho pharo ong thon le mo man jing program min agon ma mo man jing hilowa thilpha khat be bol no da dinga hi iman diwin igetem win angai zo se pathin phathina bo han lang Nicholas banga he in khowa ethil bolo ito do mangkit talo dinga ewan jong to do khat be inei te diwin igetem win he